Wathumzinyathi engewumuza phambili kwesilevu futhi ukuthela phakathi kwezinyanga ezimbili phakathi kukaNhlangula abalonkangala bayoshona ngesikhala somphetele balomakhwaza zikuzemithi abazabheka phezulu inkwenkwezi kaNdaba aphuma izilwane zabikelana kubukelani ikhosi nasilimela bathi gijimani ngaso zonke izindlela niyabukela uMaphitha balontokontoko lithi impika ibizoyithi ibibizwa nguMadela bakithi wamalandela wabedela izinkomo wasinika amadoda wathi hona kumhlabanela abeli ihlathi lokuphephela elinjengelasedlokweni liwumama lingunongogo enkandeni lodwa elakwaNgqoqa intonga yethusi eyasala kwezinye iziduku abantu bakithi ngibacelile.